khona abantu abahlala ko-Heziview abahlala le ko-Emelo sidinga ama-training center abantu bangatraveli long distance. So abantu abazokwenza bonke bayokungenile njengoba sivula ama-training center lapho eThekwini sine-admin pad okunamakhompyutha kuqashwe ingane as a call center, online customer service, kuzoba khona ama-office assistant over 50 staff esiholela edithini ukuthi siqashiwe lapha e-head office. Sisadinga ngoba abantu baningi sesizosaphela uma ngabe besihlanga ngokugqibela lapha e-head office ngoba ispace sincane u-building manager ukhala nge-safety. Sesiredeleni indawo every Friday and Saturday. Tinokwenza ukuthi siphilise abantu ukuthi abantu abaphuma endlaleni abantu abahlola ngezinto ezingezobalethela lutho. Manje sesifuna umvuzo manje kade ngiyathandaza ngithi izokuthandaza thina Nkosi usemfonini manje wakho umthandaza ukuthi ngiyabonga. Siyabonga manje akuswele ukucela sesicela bazalwane ukukhulu ngasiphi sesiyabonga manje uzomcela mina ngoba phela nayo ukuthi sathetha umzamo manje njengoba ngakho manje yaphuma ngobuningi benu nolanda abantu mingaki imindeni ezoshintsha impilo zabo towe ngokusuku ngiso kuhlale ukuthi uqaqa amabhawundi yemindeni eboshiwe. So wena bala kuzodla imali wedwa mina ngisingabe ngisamfuna umakhelwane owakhe lezinzalo zakho ufuna nabantu abakho ngizosenezentity kuzomphoqa ukuthi shintshana ama-location. Wewe wangu mwenza makana na kumbenzi kusesimele sisi banishifu ngoba tena kutana hapo yes so mungu yeye wake na hapo na sita